ja više jedam zdrave, a samo kad dugo ne jedem nezdrave, onda malo pojedem nezdrave, ali ne jako puno. Jako malo. Ja nekad jedem za desert lošu hranu, a prvo bolju hranu pa lošu. Pa ja nekad znam 2 puta bolju, 1 put lošu. Ja ne jedem baš lošu, ali ja isto volim jagode sa šećerom, ali ne puno šećera, jako malo. Dobar dan i dobro mi došli u Njam Njam. Danas ćemo pripremati toplo-hladnu salatu, tjestenine i tunjevine na jedan malo drugačiji način. Znam da inače, kao i ja, većinom običavate tjesteninu sa tunjevinom pripremati onako umaku od rajčice, ali danas ćemo baš zbog klinaca pripremati jedan drugačiji način i koristit ćemo namirnice koje oni baš ne vole, pa ćemo im na taj način to pokušati kamuflirati kako bi što više povrća prošlo. Za početak ću staviti kuhati tjesteninu. Koristim tjesteninu od pira u obliku školjkica, naravno da bi klincima bilo što interesantnije. Voda mi već kuha. I tako, i sad lijepo dok se tjestenina kuha, prodinstat ćemo ovo nepopularno povrće za nadjev. Potrebno je ugrijati, znači, malo maslinovog ulja. Prvo što ću koristiti je porolok, ovako sitno sjeckani. Njega ćemo u stvari koristiti umjesto luka. Kad je porolok malo omekšao, dodat ću ovako naribane 2 mrkvice. Evo, sad možemo dodati i tikvice. Evo, ovo povrće je sve omekšalo. Na kraju ćemo dodati 2 sitno sjeckane rajčice. One će nam još pustiti svoj sok. Sve zajedno ćemo začiniti mješavina mediteranskih začina sa solju. I ostaviti još da se lagano profirja, a tjestenina je kuhana, pa ću za to vrijeme nju procijediti. Povrće je gotovo, tjestenina je skuhana i sad ćemo na kuhanu tjesteninu staviti ovo pirjano povrće. Na sve ćemo staviti jednu tunjevinu iz konzerve. Koristila sam danas ovu u salamuri, vi ako volite više u maslinovom ulju, slobodno koristite tu. I sada ću sve zajedno još začiniti, dakle, kao salatu. Dodat ću još malo maslinovog ulja. I na sve skupa par kapi limunovog soka. I naravno sve dobro izmiješati. Ovu toplu salatu ću servirati. Malo ćemo ju posipati još za kraj sa malo parmezana. I uživati u ovom krasnom, zdravom, ljetnom, laganom obroku. Zbog namirnica koje su korištene u ovom receptu, ovakav obrok svojim klincima možete poslužiti ukoliko su stariji od godine dana. Svakako isprobajte, uživajte, ja vam želim dobar tek i vidimo se sljedeći vikend. Doviđenja!